Gledate letnje izdanje Sportsko-političke galaksije. Cilj ove emisije je otkrivanje istine o političkom i sportskom svetu. Prijatelji sporta, Vladimir Stanković je jedan od retkih srpskih sportskih novinara, ako ne jedini, koji je stekao ugled u Evropi kao saradnik španskog lista El Mundo Deportivo iz Barcelone. Počeo je kao beogradski dopisnik Vjesnika iz Zagreba, da bi potom bio urednik sportske rubrike lista Borba. Kao pravi ekspert za košarku, prvi je na našim prostorima komentarisao na televiziji utakmice NBA lige. Bio je košarkaški ekspert, ali se proslavio knjigom o prvom svetskom prvenstvu u fudbalu i našim fudbalerima na njemu pod nazivom Montevideo, Bog te video. Zbog te knjige smo ga i pozvali u galaksiju broj 412 od 29. marta 2011. godine. Dakle, četvrti član naše galerije galaktičara, Vladimir Stanković. Montevideo, Bog te video doživeo je i knjiga, naravno, ali film pre svega snažan uspeh u Srbiji. Šta je to po tebi što privlači publiku tom filmu? Da li fudbalska tema ili jedna romantična priča o građanskom društvu u Srbiji iz početka prošlog veka? Pa prvi bih rekao da je ovo drugo, s tim što mislim da ima jedan dodatak da je publika bioskopska, ne samo dakle sportsko-fudbalska, bila željna nečega što bi moglo da se nazove topla, optimistička priča sa lepim porukama, sa dobrom idejom, sa nekim pozitivnim duhom, jer mislim da je u srpskoj kinematografiji posljednjih godina, pa i onih prethodnih, i suviše bilo crnila, pesimizma, negativnih naboja, kriminala, droge, korupcije. I jednostavno, ne kažem ja, od toga treba bežati, jer i to je nažalost deo naše stvarnosti, ali uvek je dobro imati dve strane i pokazalo se da je ova formula po kojoj je rađen Montevideo i knjiga i film, jer su autori filma uspeli da sačuvaju taj duh koji sam ja pokušao da prenesem na stranice knjige, da je očuvan, i pokazalo se da je to jedna dobra formula. Ljudi su se lepo zabavili, odmorili, osvežili, kažu da je na projekcijama bilo i smeha i suza, to je, kažu opet oni koji se razumeju u kinematografiju, najteže postići. Ti si se u ovoj knjizi strogo držao činjenica, dakle, faktografija je bila precizna. Međutim, scenarista u filmu, možda zbog dramaturgije, se ne drži činjenica. Recimo, ja to znam, u utakmici Srbija-Bugarska, odnosno Jugoslavija-Bugarska, pred odlazak u Montevideo, na poluvremenu je bilo 2:1 za Jugoslaviju, a u filmu je 1:0 za Bugarsku. Sledi drugi deo filma, samo svetsko prvenstvo u Urugvaju 1930. Kako ti gledaš na tu promenu, odnosno to što se u filmu ne drže faktografije, i da li će, pretpostavljam da hoće, u Montevideu, u tom drugom delu filma, morati da bude precizno onako kako je bilo, jel? U filmu svakako ima odstupanja od faktografije koje je, kao što si rekao, u knjizi striktno poštovana. Ja sam, moram da priznam, na početku celog tog projekta imao određeni otpor prema tome, međutim, ljudi iz sveta filma su me ubedili da su to uobičajene stvari u svetu filma, da se zbog dramaturških potreba neke činjenice i izmišljaju i menjaju. I na kraju krajeva zaista je nebitno da li je bilo 1:0 ili 2:1 za ovog ili onog. Ima tu još dosta odstupanja. Oni koji budu čitali knjigu i koji su gledali film, lako će videti u čemu su razlike, ali mislim da na tome ne treba insistirati.
mnogo je važnija ta generalna linija, taj pozitivni duh koji se stvorio i oko reprezentacije, i oko učešća, oko tog famoznog puta koji je već sam za sebe jedna filmska priča. Zamisli sad 18 dana na brodu sa nekom švedskom gimnastikom kao neki treninzi, pripreme za utakmicu. Kažu da se golman Jakšić ugojio 12 kila jer je bila hrana izvanredno dobra, fizičke aktivnosti nikakve i oni takvi, sa takvim treningom, da tako kažem, izađu i pobede Braziliju, koja se tad zvala Brazilija, sa 2:1 u prvoj utakmici, što je bila svetska senzacija jer je Brazil već bio pre toga više puta prvak Južne Amerike i najveći rival u Urugvaju i Argentini na južnoameričkom kontinentu. Ja ne znam koja je sad definitivna verzija scenarija za drugi film. Ekipa tek polovinom aprila, koliko znam, treba da krene u Montevideo. Pretpostavljam da će se držati faktografije, jer tu nema šta da se menja. 2:1 protiv Brazila je 2:1, 4:0 protiv Bolivije je 4:0. Sad je pitanje kako će to da se sve snimi. Znam da će se tamo angažovati lokalni i statisti, i glumci, i crnci koji će igrati u dresovima Brazila. Ostaje naravno da se vidi kako će se rešiti pitanje utakmice sa Urugvajem, koje je scenaristički i scenografski najteže, jer je igrano na Centenariju pred 90 ili 100.000 gledalaca. I dramaturški najinteresantnija, jer onaj policajac vraća loptu iza gola i sve to, ali dobro, to je već deo posla koji treba filmska ekipa da obavi. Ja sam siguran da će oni to po formuli koja je funkcionisala u prvom delu raditi i u drugom. Dobro, da na kraju ovog dela razgovora kažemo gde gledaoci Galaksije i svi zainteresovani mogu da nabave knjigu, da pročitaju, da vide zapravo kako je zaista bilo. Koliko ja znam, ona se prodaje u knjižarama Delfi, zatim knjižarama Plato, još nekim online knjižarama. Uglavnom, takođe mogu da se raspitaju i u producenskoj kući Intermedia Network, koja je proizvela film i koja je izdavač i knjige. Tamo će dobiti informaciju ako slučajno u knjižari u kojoj pitaju nema primerka. Koliko znam, knjiga se dobro prodaje, iako nema neku posebnu reklamu, a ja lično očekujem da će ponovo izbiti u prvi plan kad bude krenula i TV serija, jer kao što gledaoci Galaksije verovatno znaju, uporedo sa filmom rađena i TV serija. Mislim da će sve skupa biti najmanje 15 epizoda, tako da kad bude krenula očekujem da to bude još jedan uspeh, još jedna potvrda pozitivne priče koju je ovaj projekt doneo i srpskom filmu, ali rekao bih i srpskom sportu, pa zašto da ne i srpskom društvu. Koja je cena knjige? Mislim da je u knjižarama 500 dinara, 499. Da sada, Vlado, pređemo na novinarske, odnosno sportske teme. Molim te da kao novinar koji živi i radi u Barceloni, u Španiji, iz tog ugla prokomentarišeš najaktuelniju sportsku temu u Srbiji protekle nedelje, a to je usvajanje novog zakona o sportu, koji se čeka već 10 godina kao nekakva slamka spasa, kao da će to spasiti sve ugroženiji srpski sport, jer vidimo da se gase mnogi klubovi i u rukometu i u košarci, da ne pričamo. Pa to jeste vrlo aktuelna tema i dobro je što je vlada Srbije uspela da taj posao privede kraju u sve primetbe koje su iznete. Mislim da je to generalno značajan korak napred. Naravno, uvek sve zavisi od ljudi jer ima mnogo dobrih zakona, ali ako se ne poštuju, ne služe ničemu. Tako da, ako neko misli da će ono što bude zapisano u ovom zakonu rešiti sve probleme srpskog sporta, vara se. Međutim, dobro je da se krenulo, da su ponuđena neka rešenja, pa ako se nešto u praksi pokaže da nije dovoljno dobro, ima načina i mehanizama da se to promeni. Ja generalno podržavam to što je urađeno. Tu se puno govorilo o primjeni španskog modela, posebno kada su u pitanju najveći fudbalski klubovi, jer gledaoci verovatno znaju da ni Real Madrid, ni Barcelona nisu privatni klubovi, niti Florentino Perez i Sandro Rosell, koji je sada predsjednik
unose svoj novac u klub kada ulaze, međutim, oni koji ovde pokušavaju da kopiraju španski model uzimajući samo ono što im odgovara, trebalo bi da budu konsekventni i dosledni i da primenjujući taj model idu do kraja. Recimo, gde je kvaka, da tako kažem, gde je detalj? Kada se izabere nova uprava, predsjednik se bira na skupštini po principima klasičnih predsjedničkih izbora, dakle kandidat koji ponudi najbolji program i koji dobije najviše glasova postaje predsjednik, onda on ima apsolutno pravo da postavlja svoje ljude, da dovodi svoje ljude u upravu, a svi oni zajedno svojim novcem moraju da garantuju 20% budžeta, godišnjeg budžeta kluba. To je neki minimum da bi se obezbedilo minimalno poslovanje, da klub funkcioniše, da može da ispunjava svoje obaveze. Ja koliko znam, oni koji se zalažu za takav sistem ovde nisu išli i za tom mogućnošću. Dakle, ko je taj? U Srbiji je to Zvezda. Zvezda je donela nov statut kluba. Ja podržavam Zvezdin statut. Mislim da je to značajan korak u srpskim fudbalskim i sportskim prilikama, ali mislim da i ovaj detalj ne bi bio na odmet. Da postoji odgovornost i materijalna. Ne možemo da dođemo sad mi neki novi ljudi i da sad napravimo neke dugove koji će pitaj Boga koji kada da vraća, jer mi nemamo nikakvu odgovornost prema tome što smo loše vodili klub. Ne mora da znači da je to loša namera, ali imaš loše, krive poslovne poteze koje odvedu preduzeće, firmu, pa zašto ne i fudbalski klub u dugove, neko mora da snosi odgovornost za to. A najbolji način za snošenje odgovornosti je ako se osjeti na sopstvenom džepu. Da, ako uložiš svoj novac. Ti si po novinarskoj vokaciji, što bi se reklo, košarkaški novinar. Sa 7 fudbalskih prvenstava iza sebe. Kako komentarišeš ova zbivanja u košarci? Sledi izborna skupština i opšte prihvaćen predlog da novi predsjednik bude Dragan Đilas. Pa mislim da bi to bilo jako dobro rešenje. Od sveg srca podržavam kandidaturu gospodina Đilasa. Ne samo zato što je uticajan političar, već zato što je dokazano sposoban čovek, zato što je čovek sporta, iako nije direktno iz košarke, ali znam da voli sporta, a viđali smo ga i na košarkaškim priredbama, samo prošle godine sam ga sretao i na Final Fouru u Parizu i na svetskom prvenstvu u Turskoj. Dalje mislim da je ta promjena statuta, iako je sada polumandatarski, a ne mandatarski, za koji se ja lično zalažem, mislim da je i to korak napred, omogućit će mu da formira ekipu ljudi u kojoj on ima poverenje i da se krene, brate, u posao, u rad, jer bile su neophodne promjene. Ovo rukovodstvo je, znam, sigurno radilo najbolje što je moglo, sa najboljim namerama, ali očito je da više od ovoga što su radili nisu mogli. Vreme je da neki novi ljudi pokušaju da urade više. Ja sam siguran da će ta ekipa koju će predvoditi Dragan Đilas, pogotovo ako se realizuje osnovna ideja za koju se on sigurno zalaže, a to je da Dušan Ivković ostane selektor, i mislim da u tom pravcu stvari idu u pozitivnom smeru. To će biti, dakle, dva bitna preduslova za dalji rad i za ono što košarkašku organizaciju čeka u narednom periodu, a obaveze nisu male, pre svega Evropsko prvenstvo u Litvaniji, koje ima dodatni značaj jer daje olimpijsku vizu. Nažalost, direktno će ići samo 2 ekipe, samo finalisti, dok će oni timovi koji budu od 3. do 6. mesta, dakle 4 reprezentacije, ići na dodatni predolimpijski kvalifikacioni turnir, koji će biti negde u julu iduće godine. Tamo će se vaditi još 3 vize, ali to je sve na dugom štapu. Bolje bi naravno bilo idealno kad bismo mi mogli da budemo makar finalisti, ali ne zaboravimo da će Španija biti kompletna sa Gasolom, sa Calderonom, koji nisu igrali u Turskoj, da će Litvanija biti domaćin, a ima bronzanu medalju iz Turske i pobedila nas je u utakmici za 3. mesto. Dakle, veoma jaka, talentovana reprezentacija, plus sve ove druge zemlje, jer ne zaboravimo da se Evropsko prvenstvo proširilo na 24, što ja mislim da nije dobra odluka, ali šta je, tu je, ne može ništa da se menja, tako da će konkurencija biti žešća nego ikada.
Ali košarka nije samo reprezentacija, košarka je i klubska košarka i Liga naša ili NLB liga. Da li predviđaš da će dolaskom Đilasa i tu nešto da se promeni? Pa možda ne odmah i možda ne tako vidljivo, ali indirektno svakako da. Jer ako se na čelu organizacije stabilizuju stvari, ako se napravi dobar program, sigurno je da će to imati odraza i na nacionalno prvenstvo i na regionalnu ligu, koja je ove godine imala vrlo visok kvalitet, jer pogledajmo, Partizan je završio na prvom mestu, čini mi se, sa 7 ili 8 poraza, što se nikad ranije nije dešavalo i uopšte za bilo koju ligu, bilo kom sportu nije dobro kad dominiraju dva kluba. Recimo u Španiji, pravi malu digresiju, ima puno, ovako da kažem, nekog skepticizma zbog tog polarizma, kako bi se reklo, dominacije Barcelone i Real Madrida, jer to je ogroman ambis između njih i ostalih klubova. Dakle, kad nema dovoljno kvalitetnog takmičenja, onda nema ni ti koji osvajaju titule nemaju dovoljno kvaliteta da u Evropi u međunarodnim takmičenjima nešto rade ili urade, tako da to važi i za naše klubove. Ja lično mislim da će biti pomaka, ali treba da se puno toga reši. Žao mi je zbog situacije u kojoj se nalazi Crvena zvezda, jer bez dobre i zdrave Zvezde i tog zdravog rivalstva sa Partizanom i sa FNP-om koji se stabilizovao u posljednjoj deceniji, izrastao u ozbiljan klub, ne može da dođe do ni održavanja postojećih kvaliteta, kamoli unapređenja. Vlado, sada te molim da prokomentarišeš svaki od priloga u našoj emisiji, odnosno da se ogledaš i kao voditelj Sportske galaksije. Pa dobro, ti si mi svojevremeno pre nekih 30-35 godina dao neku šansu na televiziji, na ondašnjem... U Sezamu, da bome, komentarisali smo NBA ligu i bili pioniri u nečemu što je kasnijih godina postalo hit, pa da možda sam nešto i naučio. Ajde da probamo. Fudbal. Orlovi ponovo lete. I bez publike na Marakani Srbija pobedila Severnu Irsku u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Pa svakako da je događaj nedelje pobeda fudbalske reprezentacije Srbije u kvalifikacionom meču sa Severnom Irskom. Mislim da je reč o jednoj od najvažnijih pobeda srpskog fudbala poslednjih godina, ne samo zbog rezultata, već zbog momenta i okolnosti u kojima se dogodio. Ako je išta trebalo fudbalskoj Srbiji, onda su to ta 3 boda. Posle one bruke u Đenovi, koja košta i materijalno, i u pogledu ugleda, i u pogledu bodova, izuzetno mnogo, trebalo je smoći snage da se u jednom neobičnom ambijentu protiv jednog protivnika koji nije sigurno prva liga Evrope, ali jeste nezgodan i koji je na kraju krajeva stekao vođstvo, trebalo je preokrenuti taj rezultat. Momci su to uspeli i zato od srca čestitam i selektoru Vladimiru Petroviću i onoj 14-torici momaka koji su izborili tu pobedu i vratili nadu Srbiji da može biti makar druga. Mislim da je to i realno da se gađa to drugo mesto, jer su Italijani sa prednošću koju imaju, verujem, nedostižni, ali pod okolnostima pod kojima Srbija igra ove kvalifikacije, mislim da bi drugo mesto bilo ogroman uspeh, a da sve bude lepše tog petka. Ne mora, dakle, svaki petak da bude crni. Desilo se da u Ljubljani Italija pobedi Sloveniju, što mislim da je rezultat koji sasvim odgovara reprezentaciji Srbije. I naravno razgovaramo u oči gostovanja u Estoniji. Kad bi se tamo osvojila 3 boda, mislim da bi baraž bio velika realnost. Srpski Mourinho, selektor mlade reprezentacije Srbije Saša Janković o pobedi svojih izabranika nad Bugarskom 4-1. Sam u petak rano popodne doputovao iz Barcelone i nekako kako sam ušao u kuću video na
ekranu prenos utakmice iz Indije i sa pažnjom pratio ostatak meča. Iskreno se obradovao ubedljivoj pobedi protiv Bugarske. Još više igri koju su pokazali izabranici mladog trenera Aleksandra Jankovića. Mislim da je on pravi čovjek na pravom mestu i da je ovo izuzetno dobar početak za ono što predstoji od jeseni kada kreću ozbiljne kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Dakle, Srbija ima fudbalsku budućnost, ima talente, ima dobre igrače, ima dobrog selektora i ako bi se poklopilo da se i A reprezentacija dovuče makar do tog baraža, eto jedne klime u kojoj će sigurno biti lakše raditi i u kojoj će i domaćim fudbalskim radnicima od trenera preko igrača do funkcionera biti lakše. Košarka. Počela Superliga Srbije. Počela je domaća košarkaška liga, 2 kola, rekao bih, sa samo jednim iznenađenjem u te 2 prve runde. To je ona početna pobjeda OKK Beograda protiv FNP Železnika koji je bio dominantan u našoj ligi pre nego što su se u nju uključili timovi sa Jadrana. FNP je bio znatno ubedljiviji od OKK Beograda u tom ligaškom delu, ali evo na startu Superlige klonferi, da upotrebim taj malo otrcani, ali popularni izraz, su bili uspešniji i nagovestili da će borba za 4. poziciju koja vodi u Jadransku ligu za narednu godinu biti i tekako zanimljiva. Mislim da Partizan ostaje neprikosnoveni favorit, to je sa 2 pobede na startu i potvrdio. Čini mi se da će Hemofarm, uprkos problemima, najavama nekih štrajkova na igranju Amerikanaca, biti, da tako kažem, siguran drugi. Radnički iz Kragujevca u ovom trenutku ima najviše izgleda da bude 3. a za to 4. mesto borit će se FNP, OKK Beograd i verovatno Crvena zvezda koja je izgubila prve 2 utakmice, ali oba puta veoma tesno, sa jako mladim timom, bez Amerikanaca, bez stranaca. Crvena zvezda, dakle, što se tima tiče, mladosti, talenta, ima perspektivu, a sve drugo zavisi od rešavanja nagomilanih više decenijskih, rekao bih, problema ekonomske pa i organizacione prirode. Tenis. Rezultatski izvanredni prvi deo sezone naših tenisera. Stiže još jedan Masters turnir u tenisu. Ponovo će ljubitelji ovog sporta, a i sporta uopšte u našoj zemlji, morati da žrtvuju noćne sate, da prate rezultate, igre, mečeve srpskih teniskih musketara, mada ima i musketarki, jer su tu i Ana Ivanović i Jelena Janković. Mislim da se srpska teniska bajka nastavlja. To je najkraća definicija. Pošto živim u Španiji, svedok sam ogromnog publiciteta koji je dobio Novak Đoković posle trijumfa u Indian Wellsu, gde je nanizao sjajnu seriju pobjeda, a u završnici savladao tadašnjeg igrača broj 2 Rodgera Federera i igrača broj 1 španskog nacionalnog heroja Rafu Nadala. Stranice, veliki naslovi, slike, sve je to bilo posveđeno Novaku Đokoviću, kome se nikada nije osporavao talenat. Uvek se govorilo da je jedan od najtalentovanijih igrača na svetu, ali bilo je prigovora na njegove živce, na njegov mentalni sklop u važnim trenucima. Navodno nije uspevao da izdrži pritisak. Kažu da je sada i to rešio. Spominje se saradnja sa psihologom Četojevićem. Ništa, dakle, ne promiče nikome. Sve se zna o svima. A boga mi, o Novaku Đokoviću sada znaju gotovo svi ljubitelji tenisa u svetu, jer je postao ozbiljna pretnja Rafi Nadalu, koji u ovom prvom delu sezone brani mnogo ATP poena i ukoliko Đoković bude nastavio da igra ne kao do sad, jer to je gotovo nemoguće, to je forma koju je nemoguće držati do kraja sezone, ali ako bude igrao regularno, sigurno će tu razliku drastično smanjiti i možda u drugom delu sezone postati i ozbiljna pretnja za preuzimanje prvog mesta na ATP listi, na koje će se Novak sigurno popeti, manje je bitno da li ove ili naredne godine.
Zvezda ima što niko nema. Premijer Rusije Vladimir Putin, novi član našeg najtrofejnijeg kluba. Ne znam koliki će sportski značaj biti posete Vladimira Putina stadionu Crvene zvezde i šta će Crvena zvezda konkretno od toga imati, ali da je dobila sjajan marketinški potez, ogromnu medijsku pokrivenost, propagandu, nema sumnje i treba joj na tome čestitati. Ne znam doduše kolike su njene zasluge koje je pravio program boravka predsjednika Putina, ali činjenica da se on pojavio na stadionu Crvene zvezde, da se slikao, da je dobio dres, da je to sve izuzetno medijski propraćeno, veliki je plus za Crvenu zvezdu koja očigledno staje na noge i to je itekako značajno i dobro i za srpski fudbal i za odnose u njemu. Mislim da je došlo do spuštanja lopte na zemlju, nema više onih prepucavanja koji su bili odlika nekih ranijih odnosa i to je jedan put koji sigurno vodi ka uspehu. Pretpostavljam da je osnovni razlog dolaska Vladimira Putina ipak bio poslovne prirode s obzirom na vezanost Zenita i Crvene zvezde za istog sponzora i kao i na činjenicu da je on deklarisani navijač Zenita, ali šta god da je, Crvena zvezda je puno dobila i ja joj želim da i u budućnosti ima uspešne poteze poput ovih, jer ne zaboravimo da je Zimus napravila takođe veoma efektan potez dovođenjem Roberta Prosinečkog. O tome kakav je on trener ne mogu da sudim, ali znam čoveka kad je bio igrač, znam ga iz perioda kad je igra u Barceloni, znam da fudbal nosi u malom prstu, a medijska pažnja kojom je dolazak Roberta Prosinečkog propraćen i u srpskim medijima i u hrvatskim medijima potvrđuje da je Zvezda napravila pravi potez, a evo sada sa dolaskom Putina daje još jedan veoma efektan gol. Sad joj ostaje samo da neki od tih važnih golova postigne i na terenu. Od mene za danas toliko i nadam se da ste uživali u 412. izdanju. Ej, ljudi, 412 nedelja nije malo. Počnite da brojite pa ćete vidjeti koliko je to mnogo brojeva, da ne govorimo o minutima i satima televizijskog programa. Dakle, nadam se da ste uživali u 412. izdanju Sportske galaksije. Gledate letnje izdanje Sportsko-političke galaksije. Cilj ove emisije je otkrivanje istine o političkom i sportskom svetu.